megalayapost.news. Ubak Donald Rembai, wala ula kam ba udai utrai jaka, bad menta gasngi ula syakem hagi bor pulit karibhoi. Kadai hadian ke jingsyak mundui ijahar persyak yu da utrai ke karkhana Sanjri wala tip kum ke Resource Rubber Private Limited hamau smai ribhoi. Ubak Donald Rembai ula kam ba kadai ke jaka ke jungu, ba kadai ke karkhana ke ba penyat ya ke karkhana Sanjri. Bad utrai katai ke karkhana udai ubar jelah la ke nokru bom syim la siu ya ke bajaka nadu senam arajar arpuar. Habawat jingtip nagi bor ki pulit karibhoi loong bala kem yu ba Donald Rembai kadai hadin ba ula syak mudui ijahar hau trai katai ke karkhana Sanjri. Kabadai hadin ba ula pensyit ya kinang ilam keseng HYC na ribhoi Balet khendra ya ki kot kisla haka arpuar tarik benai nailor arajar arpsau. Bala miru ka hiru-hira hadu putrai ketika karkhana ula ujor sendan ki jahar nalor kata u additional SP karibhoi uba banrap lang jerwa ula pentipru bala kem uba Donald Rembai omtang ba ula syak mudu ijahar Henry ula penkhendu ya ka hukum ke executive magistrate bala syimti ban bishar ba omdai ban penmi ya ki huriura bat muupat daladi ula lit lang bat kiseng balik khendrai ki kot kisla bala mi ka huriura hadu putrai ketika karkhana bala mudui sendan ke ijahar persya iba Donald Rembai bagi bor pulit ki hak ban kem katkum ka tai ka ijahar bala mudui persya yu bet mencubatai kendiat ya ka kani janji amo nomor ba la sausan banai menta kai bangi o jintip shwa ba Donald Udeu tre kum la de kum local director agani ka company tenang ta la shaweng tenang tu sawanra ki kwat kisla banong ba kato ka jaka hang tu de ka jongu te try jaka ro uba aili second company mo uro udon ki kwat kisla banong ba to ka jaka ri jongu ta hata ka nongrim mo uro ai ka FIR nakaliang jongki ro ki ai FIR te kato ka investigation kadangnya ta hata ba kanung don kadong no jingya khajia kadong ka hura ngile so ko ka non FIR case ka baya chapo DC office te hang tu la syak khot hajir ya baro arliang banwan peni ki khot kisla te iman arne laisin la syak khot te nakani kaliang ki bari try jaka ki badan ni release maki ki lawan ba ki lawyer jongki ki lawan ra ki khot kisla te uba Donald pade sisen ro klem le DC office man pensyai kani banwan ra ki khot kisla te hakuni Julai dang minta dang arlai teo executive magistrate ula ai ko order ba mendai menu-menu ro pan penbi kono no kajingnya khaja atau kajaka nang tan dade baja ai hang tu kamu ngila ban le kan legal action ta harani kajingja ni kisni ba ngio jingte ba uba Donald hi u yalam hang tu udan hang tu habar ko ka khanaro u yalam kidan ki member jong kisang halang ki ale hang tu kami kajingnya kelumar te hang kato ga nongren nakaliang kitrai jong ka company kila ada ka FIR ba kaju baca si dia ni nang tahu deu ba Donald hi ba sedang pensyit ni bro teta kadang ni hak benar si u te menta kadang ni kajing toket ya hak ni ka nong rim ni ka FIR ai badan uwe barjela basang wai hak ka caka jongan adu senam arajar puar ndau la song wai une udekar kene ka caka semla ai ndal le agreement mat nga ba semla ai ka bai wai mentala arsenam ngala ai complain po DC office naru cilatan jendan sistem audisi barem rai umja simkya kane temban se ngalapan jengrap sini setai dengan kendu ka HYC sport selong ngapan jengrap baune barjela umtre banile agreement nga usong illegal bangne barkatri license jengur ngila khang po DC council bat ngila li complain la bunsen DC council ngila ai jingtho ngila ai complain bat ngila submit kane ka dulir na ka raj marwet bala pensai kane ka kot kesla bagade ka jaka jonga kane ka pata jongan raj marwet bat ka NOC jonggas kasnong ngadon baka dulir jong kasnong kadot te lembang ngawan hangne lembang kasnong bat ka raj marwet te ngawan hangne ngai buram ke HYC balawan mi ang te ka factory mon khang tala ndai incam la buram yot ki member HYC ro te ngakarpat ba kisang balang ba penirap ma une udhar ulang bajuat ba rai cempelating macam laburam yang kita jaka baik ki sang balang ro dan ai kublai khamtam ki HYC river district ki bala sundan lang ngene kasni te une udhar cem ladon wat ya katri license mentala sau benai katri license u ka ba don men suara ka ba clemention ya ka jaka karbang ala depthit na kitrai na sulong ya ka ne ka jaka hakmat ka ki satar jong ngene ka snong te kumta nga karpat jam ba
Yo ne udakar he une ubar jelang imdai ban ailat hangne hari kasih jongi namar ba ulale don bor sabab palat bat ulah berngam ro yang hapar ngali mi mensua ngalal imi une bisi barem pande haus nam Desember arajar apulai kadan kejin kumar bagi NGO re udisi umsim lasim kiai kane usurung oha kiwan gi mister ke surung gi sumi narjisu council gi surung gi sumi kim shek ikot bisla kiwat kim khot ire tai gi witness gi basanyi ne gi ikot bisla jonga ya ka snong ngong ki la pimngai bade ka jaka nga khot witness ya ka snong bat ya ka yau sim la joruat kem la khot ki witness ilasu yele ban ya dabe une sliang une barjela une udkhar nama kinang mut ba udan da factory bon kapisa bon ki no shau sangat ngane buderu beri baria sno kin yarap te katanga karpat ipi ki badon hakabor kum ka dise council kum ki dis na disi ha ngam kana idisi bathmai imtibi pangane ne disi barem utip bas pangane lana du mensua ba pegiwan pun ban cek kisla iseng balang labun got bat umdon ni tang register apo megalaya apo galebar apo ka DIC umdon apo income tax umdon bat udai ro ngala wat ha lenti jo bat udai ubro badan galon hadu kan riulak bamlak sebensu de defaulter jangka bank ngapo Punjab te une ubro umjodon gikot kisla apo megalaya wat tangka ka labor license ka ba register hadis council umdan ha kene ngala le kendu itip bha IMC na borni ngalawan kendu manla kapor endai kampo chino la sau banai mentah ki omutan ke election MP sipang ki aidau gone katai teng karpat man se ngapoi sakiseng balang ni hap kermen tang kiseng balang ki balak banirap ikane latang iap de beru department de lano no nginu jingrap te ngai mentah kasing mengiwan hangne ro une utrai umburami re kena seng te takadau ogba yap sim tengjang ka ba namar ba tre here ban mi ka kali ladangi khang tala upen be hang tai te takadau na karpat ba pinsim kia ba pinirap lam yanga be kane ka caka uladan kias ra une hausnem arjar tuai kaju sate silang ka caka bat uba CBCM te une ubreu ulong uba chaklia ba hakikam kisa pelang bat upa ban chong ro hakate ka caka agree ya ka jeng ong jangan benle agreement ke tentang karpat ya pi ki badan kabor bapin soba bapin khang ne gane ka company ma une ulong ubro uba chutia bod ma thak Meghalaya Post.news